Kuva igikombe cy'isi kibera muri Katari gitangiye ku cyumweru, abafana b'amakipe y'ibihugu yabonye amatike yo kujya muri Katari barahagurutse berekana ko bari inyuma y'amakipe yabo. Ikipe y'igihugu ya Senegali nayo iri muri uyu mujyo, aho abafana bataherekeje ikipe yabo muri Katari basigaye mu gihugu ariko bagasa nk'abari aho imikino ibera. Ibyishimo nk'ibi ntibigarukira kandi gusa mu bafana, ahubwo binagaragara ku bacuruzi bungukira cyane mu kugurisha imyenda isa nk'iy'ikipe yabo. Mu mujyi ahasanzwe hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi niho n'ubundi usanga imyenda y'ikipe ya Senegali igurishirizwa ku mihanda. Gusa abakunzi b'ikipe ya Senegali basa nk'abadashobora guhangana n'ibiciro by'imyambaro, kuko isoko ryo kuyigurisha risa nk'iryihariwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri iki gihugu. Iyi myenda igurishwa ku madolari y'Amerika 70. Iki kibazo ariko gisa nk'icyabonewe igisubizo, kuko nyuma hakozwe imyenda itari umwimerere buri wese uyishaka akaba ashobora kuyigura ku giciro gito. Muri Senegali, aho imibare yerekanwa na banki y'isi yerekana ko abaturage byibuze 40% babaho ku madolari byibuze 2 ku munsi, ibihita byumvikana neza ko nubwo benshi bashaka gushyigikira ikipe yabo bambaye imyenda y'ikipe ariko badashobora kuyigondera. Urugero ni uyu mugore ugaragara nk'ufite ishyaka ryo gushyigikira ikipe, akabigaragaza yambaye imyenda yayo ariko adafite ubushobozi bwo kuyigura, kabone nubwo itari umwimerere igurishwa ari munsi y'amadolari 10. Impamvu nshaka kugura uyu mwambaro ni uko nkunda igihugu cyanjye, nubwo uhenze ariko twiteguye kuwugura. Icyo dufite ni igihugu cyacu Senegali. Mu byumweru bike bishize, imyenda igera ku 34,000 yafatiwe kuri gasutamo yinjira mu buryo bw'amagendo. Muri ibi bihe polisi ya Senegali yajyaga kenshi kuri gasutamo mu buryo butunguranye hagamijwe gukumira ubucuruzi budakurikije amategeko. Ariko ibyo ntibyabujije ko iyi myambaro yabashije kwinjizwa ndetse ikaba igurishwa ku mugaragaro. Mor, umugabo ugurisha iyi myenda, azi ingaruka zabyo ariko avuga ko ashaka gufasha abatishoboye. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryavuze ko ari ryo ryonyine rizagurisha iyi myenda, ariko abantu ntabwo bashobora kuyigura kuko ihenze. Ntabwo tugurisha iy'umwimerere, ariko iyo tugurisha nayo ni myiza. Tuyigurisha hagati y'amasefa 4,000 na 6,000. Ku rundi ruhande, undi mugabo ucuruza imyenda nawe avuga ko we yumva iby'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rivuga bifite ishingiro. No, man, federation bi mom lenu wax mom man xel kuri nge ibyo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rikora ndabyemera. Nibyo koko uko ibintu bimeze mu gihugu ntibyoroshye, ntabwo ari buri wese wabasha kubona amadolari 70. Benshi mu bafana b'ikipe y'igihugu bizera ko imyenda itari umwimerere izakomeza kugurishwa kiretse gusa igiciro cy'iy'umwimerere kigabanyijwe. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.